Naš poznati reditelj Srđan Karanović član je žirija Međunarodnog filmskog festivala na Paliću. Nakon dvogodišnjeg izbivanja iz zemlje, vi ste se ponovo vratili ovdje. Kako se osjećate sada na Paliću? Pa osjećam se divno, kao što se uvijek osjećam, u stvari odlično u svojoj zemlji. Ja nisam 2 godine bio potpuno odsutan. Ja u Americi predajem filmsku režiju i pravljenje filmova, kako to oni zovu, i kad god sam imao raspust i mogućnosti, ja sam dolazio, jer ne želim da izgubim kontakt sa svojom zemljom i naravno zbog toga što mislim da je taj moj boravak u inostranstvu privremen i čekam trenutak kad ću moći ovde da se vratim i da od svog posla pristojno živim i taj posao naravno obavljam. Na Paliću sam bio ranije svega jedanput, negde na početku moje profesionalne karijere, kad sam snimao neku emisiju o Korni grupi. I sa Subotičkog festivala smo svratili ovde jedanput na 2-3 sata i snimali. Pored lepih uspomena bio sam vrlo prijatno iznenađen kad sam stigao ovde i mislim da Palić nudi fantastične turističke potencijale koji ja mislim da su tek načeti. Mislim da tu valja malo toga uraditi da bi se dobilo mnogo više nego što se dobija sada. A to je nešto što je korisno i što je stimulativno za svaki posao. Inače, što se samog festivala tiče, mislim da je on tek u povoju i da je to sjajno što grad i publika pomažu i održavaju ovaj festival u ovim teškim vremenima. Saosećam vrlo sa selektorima i rukovodstvom festivala, pošto je stvarno teško i da ne kažem nemoguće dobiti bilo kakvu kopiju u uslovima sankcije i blokade. A s druge strane, mojim kolegama koji pokušavaju da prave filmove je stvarno neizmerno teško da naprave bilo šta. Uvek svojim studentima govorim da je neizmerno teško napraviti i loš film i da treba i to da poštuju. Međutim, kako se to danas ovde postiže, tek smo otprilike na pola festivala, nismo još sve vidjeli, meni se graniči s čudom. Naravno, jedan od razloga zašto sam prihvatio da budem u žiriju, što inače mnogo ne volim, jer mislim da ima nečeg malo nehumanog u ocenjivanju rada svojih kolega, je i taj da vidim najnoviju beogradsku filmsku produkciju. Te priče koje slušam o tome kako su ti filmovi napravljeni i realizovani se graniče apsolutno sa fantastikom. Ono što sam tužan i što me vrlo rastužuje, to je da letnja pozornica nije puna svako veče. To ranijih godina kad sam ja pravio filmove i kad sam išao po drugim festivalima nešto starijim od ovoga, kao što su Vrnjačka banja, Herceg Novi, Niš, nisam video. I čini mi se da to u velikoj meri nije greška samog festivala ili izbora filmova, čak ni propagande, mislim više da je to greška toga što je država jednom tolerancijom piratstva na televiziji i u videoklubovima u stvari svesno ili nesvesno uništila ili uništava temeljno instituciju koja se zove bioskopska distribucija, što mislim da je jako tužno, jako porazno i jako sramno za ovu državu, jer na taj način uništava jedan od vrlo vitalnih segmenta kulture u ovoj zemlji. Kako sarađujete sa ostalim članovima žirija? Predsjednik žirija je dama, bugarska kritičarka Pavlina Želeva. Pa za sada ne sarađujemo, mislim, gledamo filmove, družimo se ovako i pričamo o raznim drugim stvarima, dogovorili smo se da ne pričamo ni među sobom, ni sa drugim ljudima o tome šta ko od nas misli o kom filmu i za sada se držimo tog dogovora i kad odgledamo sve filmove, onda ćemo sarađivati i ja se nadam vrlo brzo doneti odluku koja će kao i uvek u sličnim situacijama najverovatnije biti neko kompromisno rešenje. Gospodine Karanoviću, hvala puno na razgovoru. Molim.